Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani azasura u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Afurika y'Epfo. Azaba akubutse mu ruzinduko azabanzamo ku mugabane wa Aziya, aho azahura n'abategetsi bagize umuryango w'ibihugu byo mu burasirazuba bwa Aziya mu gihugu cya Kambogi. Itangazo dukesha Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga ko muri Kongo no mu Rwanda, Minisitiri Blinken azavugana n'abategetsi b'ibyo bihugu uburyo bagerageza guhoshya amakimbirane n'imvururu muri Kongo no kubaha ubusugire bwa buri gihugu. Avugana n'itangazamakuru, umunyamabanga wa leta wungirije ushinzwe Afrika Molifi yavuze ko Minisitiri Blinken azagirana ibiganiro na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Ibiganiro byabo bizibanda ku ngingo zitandukanye zirimo umubano hagati y'ibihugu byombi, iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu n'ibibazo by'akarere muri rusange. Madame Fi yavuze kandi ko Minisitiri Blinken azaganira n'abategetsi b'u Rwanda ku kibazo cy'umunyapolitike Paul Rusesabagina ufungiye mu Rwanda. Amerika yakomeje kuvuga ko afunzwe mu buryo budakurikije amategeko. Rusesabagina yakatiwe n'inkiko z'u Rwanda igifungo cy'imyaka 25 nyuma yo kumuhamya ibyaha by'iterabwoba. Mu Burundi, komisiyo yo kumenya ukuri